Reka nongere mbaye ikaze rero bakunze bo murajya online TV akani kakamya tuba tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru rero ari kuvugwa nta yandi nayo uyu mugabo Ben Rutabana bivugwa ko yaba yaraburiwe irengero nyuma y'uko ageze muri iki gihugu cya Uganda. Inkuru irambuye rero ni mukanya turaza tubabwira byimbitse ku ibura ry'uyu mugabo ndetse n'icy'urukiko rwasabye inzego z'umutekano ku bijyanye n'uko byagaragaza uyu mugabo Ben Rutabana bivugwa ko yaba yaraburiye muri iki gihugu cya Uganda. Inkuru irambuye rero ni mukanya. Nkuko tubikesha amakuru cyano mu Rwanda igihe.com cyahaye umutwe ugira uti inzego z'umutekano za Uganda zikomeje gutungana agatoki ku irengero rya Ben Rutabana. Inzego z'umutekano za Uganda zinangiye kugeza mu rukiko Ben Rutabana nk'uko byaherukaga gutegekwa n'umucamanza w'urukiko rukuru nyuma yo kumenya ko amakuru y'umugabo umaze iminsi yaraburiwe irengero yaba ari muri Uganda, bishimangirwa n'abamwunganira mu mategeko. Mu buryo butangaje izo nzego zageze mu rukiko zihakana aya makuru zivuga ko zitamuzi. Rutabana wari umaze amezi asaga 5 yaraburiwe irengero. Mu minsi ishize nibwo urukiko rukuru rwa Kamara rwategetse ko inzego zose z'umutekano zirimo urwego rwa gisirikare rushinzwe ubutasi n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu kumugeza mu rukiko. Rutabana wafashwe muri Nzeri umwaka ushize yabanje kujyanwa mu cyicaro gikuru cya CMA Imbuya, nyuma arahakurwa ajyanwa ku cyicaro cy'iperereza, nyuma yaje kwagarurwa mu ibanga ajyanwa ku cyicaro gikuru cya CMA Imbuya. Binyuranyije n'itegeko umucamanza Esther Nambayo, Rutabana ntiyagaragaye imbere y'urukiko muri iki cyumweru kigeze ku musozo kuko izi nzego z'umutekano zigaramye amakuru avuga ko zaba zimufite. Umunyamategeko wa Rutabana witwa David Gureme Mushabe yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko umucamanza yabwiye ko yakiriye inyandiko z'inzego z'umutekano zihakana ko zitaba zifitiye Ben Rutabana ndetse zitaba zitanamuzi. Ati twagiye mu rukiko umucamanza tubwira ko yabonye inyandiko ebyiri, imwe yaturutse mu biro by'ubushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda bavuga ko batazi Ben Rutabana ndetse batanamufite. Yatweretse kandi indi baruwa yaturutse muri ibyo biro rishinzwe iperereza Special Investigation Bureau nabyo bifite ahafungirwa abantu. Iyo baruwa nayo yavugaga ko batamuzi, ko batamufite, bavuga ko nta kindi bashobora gukora. Nubwo izi nzego z'umutekano zivuga ko zitazi Ben Rutabana, umunyamategeko yavuga ko ibimenyetso byose bihari bigaragaza ko ariho afungiye. Ati niko ntekereza kandi dutekereza ko gutyo bishingira ku bimenyetso nabonye bivuye ku bantu bo mu muryango we n'imiryango tegamiye kuri leta yampaye imyanzuro y'inkiko. Impapuro kandi z'iki kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka zerekana ko yinjiye muri Uganda ariko ntazerekana ko yasohotse ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Impapuro zerekana igihe yinjiriye ariko yagombaga gusohokera ntiyabikoze. Rero nta bimenyetso by'uko yaba yarasohotse iki gihugu cya Uganda bivuga ngo aracyari muri iki gihugu. Kuba Rutabana afitwe n'inzego z'umutekano za Uganda, Mushabe abishimangira ku kuba yarafatiwe Kampala n'abantu bambaye imyenda ya gisivile bakamubwira ko bakorera inzego z'umutekano muri iki gihugu. Nubwo izi nzego z'umutekano zakanye ko zifite Rutabana, urukiko rwazihaye icyumweru kimwe cyo kuba zamugaragaje bakazongera guhurira mu rukiko tariki ya 5 Werurwe 2020. Mushabe yagize ati biraramuka rero bavuze ko batamufite ubwo nyine tuzaba tugeze aho inzira irangirira, ariko niba muzana bizaba ari ikintu cyiza. Amakuru avuga ko kwa 4 Nzeri 2019 aribwo Ben Rutabana yagurutse i Brussels n'indege ya Societe Emirates Airline saa 3:45 yerekeza Kamara, aho yaragiye mu bikorwa by'umutwe w'iterabwoba RNC usanzwe uyoborwa na Kayumba Nyamwasa abereye komiseri ushinzwe kongera ubushobozi. Muri uru rugendo yabanje guhagarara Dubai mbere yo kugera ku kibuga cy'indege cya Entebbe tariki ya 5 Nzeri saa 7:50. Muri iki gihe yakomeje kuvugana kuri telefone n'umugore wa Diane
Rutabana hagati ya tariki ya 5 Nzeri gusa nyuma ntiyongera kumva ijwi rye. Rutabana ngo yagombaga gusubira mu Bubiligi tariki 19 Nzeri nabwo akoresheje Emirates Airline, ariko bamutegereje baraheba. Hari amakuru yagiye avugwa ko yaba yarashimuswe cyangwa yararigishijwe na bagenzi be bahurira mu mutwe w'iterabwoba wa RNC. Biravugwa ko aribo baba baramushimuse kubera ko ngo hari hashize iminsi batavuga rumwe mbere yuko uyu mugabo yerekeza muri iki gihugu cya Kampala. Umuryango wa Rutabana umaze kwandikira amabaruwa atabarika Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, ariko nako utakambira leta y'Ubufaransa nk'igihugu afitiye ubwenegihugu kugira ngo bumufashe gushaka uyu mugabo waburiwe irengero. Reka mbabwire ngo kora subscribe kugira uzajya ubasha kubona amakuru yacu ku gihe ubona